ସୁଙ୍କଟା ନାହିଁ ମ ସୁଙ୍କଟା ମାରିଦେଲେ ଜିରା ସୋରିଷ ଦିଅ ସୋରିଷ ନାହିଁ ପଞ୍ଚଗୁଡ଼ା ସେଟା ପକେଇନି ଲାଗିବ ସୋରିଷ ନାହିଁ ଆମର ଆଉ ପକେଇଲେ ଟିକେ ହବ ସୋରିଷ ଜିରାଟା ଅଧା ପକେଇବ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେଇଥିବ ଭଲ ଲାଗିବ ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ ହଁ ଜିରା ରାଇସ୍ କରିବା बर्तमान आपण मैंने देखिपे कि आमर दही पखाड़ प्रिपेरेसन चलती बर्तमान दुई जन रोषे आमर लगी ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ୁନା ଗଧେଇ ଦେଲେ ଜିରା ଗୁରା ପୋଡ଼ିଯିବ ଜିରା ଗୁରା ନାହିଁ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୁରା ଟିକେ ଭାଜିଦେବା चलती प्रोसेसिंग अरे भूषण वगैरह आ गया ये पोड़ी जो सारे ସ୍ମେଲ୍ ହେଲାନି ତ କାଇଁ ଭୂଷା ଅମୃତ ରସୁଣର ବାସ୍ନା ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ହବ सुंगुन बाकी देंगे हाथ मारा हाथ मारा मंजो किसी दे Monday किसी ना भाई Monday
तो फाइनाली हमर आइटमटा सरी जाइछि तो आमे वर्तमान खाइबा पे जाउछु अच्छा नहीं लग रहा है देखिबा केमजा लागुछि ए ଏଇଟା ରାମ ବଣା ଯାଉନା ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମ୍ବିଳି ଲାଗିବ ଯୋଉ ଦହିଟା ଆମ୍ବିଳି ଲାଗିବ କହିଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯଦି ଆଣିକି କରିବ ଏଇଟା କଣ ଲାଗିବ वाह 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 दही पकड़ाटी एत मात्रा भल लगुला जे फाइनाली लगी पड़ी आम सब पोछी देचु देखी पारे आमर एंडिंगटा तो आमर जब भिडियोटा भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं।